جرونهیا کردستان روژاوی کردستان دما خوش ببینرین هجا ایرو 5 تباخ 2026 روژا چهارشنبه مجوره بلتون دانی ساعت 7 پیش کش بکن اشتباه نافتاری. بله جاری کردن دما خوش ببینرین هجا اما ایروج با کره کردستان ترکیه دست پی بکن پیشنما قانون تکیلداری پیواجویا آشتی و جواکا دموکراتیک به 306 امضایان و رادستی سروکاتیا پارلمانتویا ترکیه هاتا کرن که دمک دریجه هر کس لبنده بوم که کنگ در بازی مجلس ورا کرن پیشنما قانون ج 12 خالان پکتی و اف پیشنما قانون ج بتایبتیم جبو دوزا پارتیا کارکرین کردستان پکک او کجک هاتیه چیکرن پیشنما قانون دناوا وان 12 خالین کو هیده چه گوتن چه هیا چتونه اجیم امی دوینو چیده هم ببن. خالین قانونا چارچوبه‌ای یین کد چارچوبه پیواجوی آشتی و جواک دموکراتیک ده هاتن آماده کرن هاتن اشکره کرن. پیشنما قانون بناوی خردکرنا هفگرتنا نتویی و یک پاربونا جواکی هات پیشکش کرن. جی 12 خالان پکتی. هورگلین ویجی وهانه. خالا یکم یا قانونی ج مقام تثبیت و تایید دسپید گوته گوتن و تثبیت و تایید جالی سازین اولهیه و کنسی اولهیه نتوی و بکرن. دبشا چارچوه ده تی گوتن سوجن دامزراندن آنج ریوبریا پکک کجکی اندامتی ریخستنه آلیکاریا بزانبون و دلخوازی و پروپاگاندای ریخستنه سوجن ده چارچوه خباتین وی ریخستنه ده هاتنه کرن و سوجن ده چارچوه قانون حجمار 6415 آ درباره ریگرتنا لفینانسه کرنا ترور ده لسرناوی وی ریخستنه هاتنه کرن و دحوینه. ده بشا دروی چارچوه ده سوجه کشتنا بزانبون و دارزاندن جبر سوجن کو بریا 0106 2050 هاتنه کرن و جزای گرتیگه یه معبت آنجی معبتا گران پیویزدگه لدروی چارچوه هاتنه اشتن. ده بشا تالوخ کرنا لی پرسین و دارزاندنان و جزایان ده جیتی گوتن سوجن جزای وان هری زیده 15 سال آنجی کمتره 5 سالان سوجه کو جزای وان جی 15 سالی زیده تره و جزای معبت آنجی جزای معبتا گران پیویزدگه 10 سالان تالوخ دکه ده دما تالوخ کرنه ده تو سوجک نیکرن دوز بطال دبه. جبو بشا شوپاندن، کوردیناسیون و سپاندن اجیته گوتن ویج آلیه رایدارن دولتی و همو شوپاندن و نرخاندن سپاندن و قانونی بکرن. هر وا هاتیه پیش بینی کرن کو کوردیناسیون لجنه جه آلیه سکرتریا گشتی یا سرکوماریه و بکرن. جه پارلمنتویا ترکیه جه 17 کسان کمیسیون شوپاندن تیاوا کرن. جبو دما سرلیدان جی و هاته گوتن پیشتی کو بریارا کنسیا اولهی نتویی در روزنامه فرمیده هاته وشاندن دناوا 6 مهانده سرلیدان بنویسکی جبو سودورگرتن جوی قانونی دست پید که. هر پشتیویه که هفسروکین دم پارتی طولای حاتم و تونجار باکرهان قانونا چرچوه امضا کرن هفسروکان دیار کرن که تاوی کیمانی آنجی اف قانون جبو وکرنا دریه که نو دیروکیه. تونجار باکرهان دست نشان کرد که جبو سیاستا ترکیه رو پلک نو ود به او وهاگود. اف دست بکه که گرینگه. چاوا ام کیماسیان قانون رخنه دکن لی گرینگه وی جد پاریزن. باکرهان گوتنا ریبر اپو یا ریا دریج به یک گاوه دست بیده که ببیر خستو گوت ام جگاوه یکمین داویجن. طوله حاتم الله رجی دیار کرد که اف قانون و نکاره به پرزگریکا صدی صد چاره سر بگه او اف تشتانی زمان لی جبو وکرنا دریه که نو دیروکیه پیشنمه که کو و روژا اینی لکومیسیون عدالت بینی قاش کرن حتی نها جعالی آکپ مهپ دم پارتی او جهپی و حاتیه امضا کرن.
بری بینرین هێژە ئەف دەمێکە درێژە di rojava sereke de pêvajoya aştî û civaka demokratîk bûn êdî divê çarçovê de jî pêşnûmeya qanûna çarçeve weke mijara serekeya bi rojan e. Di rojava gelê Kurd û her wiha ya Tirkiyeyê de bû. Îro êdî bi aweke fermî radestî serokatiya parlamentoya Tirkiye hate kirin lê. Vê yekê li nava Tirkiye hem li Enqerê û hem jî li Amedê dengvedaneke bi çi awayî bi xwe re aniye ji ber ku 12 xalên wê êdî zelal bûne em ê vê yekê jî biriya havanên xwe yên rojnamevan hem ji Amedê û hem jî ji Enqereyê hîn bibin. Li Amedê bi me re Amedê havalê me rojnamevan Fexreddîn Kılıç. Fexreddîn demata xweş be? Dem baş weşan baş eva. Fexreddîn hemas ji wê yekê dest pê bikim ev demeke dirêj e hem li nava Bakurê Kurdistanê û hem jî li nava Tirkiyê rojava sereke ev qanûna çerçeveyê bû îro jî hate eşkerekirin 12 xale piştî eşkerekirina vê yekê û îmzakirina hinek partiyên siyasiyên li parlamentoyê li Amedê li Bakurê Kurdistanê atmosfereke bi çi awayî çêkir? Belê wekî we janî ziman pêşnûmeya qanûna çarçovê îro pêşkeşî serokatiya meclîsê hat kirin. Ew pêşnûme qanûn ji 12 xalan pêk tê. Belê bêguman pêvajoya aştî û civaka demokratîk ku ev nêzî 2 salin berdewam dike ev qanûn gaveke girîng bû ji ber ku heta niha dewleta Tirkiye gaveke şêmber ji bo pêvajoyê neavêtibû. Bi vê gavê ev pêvajo wê gavek dî ber bi encamê ve biçe. Di vî warî da bi kêmasî û nebesiyên xwe ve bi kêxweşî hate pêşwazî kirin. Yani bi rastî gelê Kurd bi fikar nêzî vê pêvajoyê bû ji ber ku dîroka dewleta Tirkiyeyê da heta niha tu geşedanên wisa çê nebûne û deman pêvajoya 2015 jî berçav digirin bêguman fikar çê bibûn ji ber ku nêzî 2 sale dewletê tevî ku tevgera azadiyê û rêberê gelê Kurd bi rêza Zilal Öcalan gelek gav avêtin jî cara ewil e gaveke şêmber tê avêtin. Di vî warî da ev fikarên gelê Kurd hinek be jî ji holê hatin rakirin ji ber ku ev pêşnûme qanûne destpêkê pêşiyê dê li berdana bi hezaran dîlgirtiyên siyasî wê veke ev jî bêguman cê kêxweşiyê ye. Di vî warî da Fexreddîn ez vê yekê pirs bikim niha 12 xalên ku heye hema bêje naveroka sereke me jî bi bînerên xwe re parvekir lê bi taybetî li Bakurê Kurdistanê piştî ku ev 12 xal hatin eşkerekirin êdî xalên herî serekeyên ku wisa em bêjin li nava Bakurê Kurdistanê deng vedida nîqaş li ser çêbû di nava koçe û kuranên li bajarên Bakurê Kurdistanê de êdî hatin nirxandin çi bûn? Belê. Ya bi rastî gelê Kurd yani destpêka pêvajoyê yani banga aştî civaka demokratîk ya rêberê gelê Kurd heta niha daxwaza wan a sereke ew e ku sermüzakerevanê vê pêvajoyê rêberê gelê Kurd bi rêza Zilal Öcalan ku bi awayekî fîzîkî azad bibe. Belê her çi qas vê qanûna destpêkê da cih negirtibe jî ev daxwazên gelê Kurd berdewam dikin. Yani ku şert û mercên rêberê gelê Kurd bên rastkirin û azad bibe. Lê wek me got ji ber ku ev destpêkeke qanûnên piştî vê gavê şûn da bên çêkirin bêguman dê ev daxwazên gelê Kurd jî bên bicî anîn. Vê qanûna heyî bêguman tişta herî ku gelê Kurd ser disekine azadiya girtiyên siyasî ye û her wiha hem azadbûna girtiyên siyasî hem tevlîbûna we ya nav siyasetê hem jî em bêjin şervanên azadî yani gerîlayên tevgera azadiyê ya Kurd paşve hatina wan bêguman ev hemû jî bala gelê Kurd dikşîne û em bêjin gaveke serekeya vê pêvajoyê bû ev jî cê kêxweşiyê ku di vê pêşnûme qanûnê da cih digre. Elbet weke me anî ziman hinek fikarên gelê Kurd hê jî hene ji ber ku her qanûnekê jî şertek daniye ber. Yani
Minak girtiyên azadiyê de girtiyên siyasî wê bên berdan lêbelê bi şert heta girtiyên cezayê ve 5 sala jor wê 2 sala bê taloq kirin. Girtiyê 15 sala şûn 15 sala ceza xwarî jor wê 10 sala bê taloq kirin. Ev şertê bi vî şeklî dîsa hinek fikara çê dikin lê wek me got yani ji bo destpêkê berdana girtiyên siyasî cihê kêxweşiyê ye. بله نها فقره تو دبیجیم باکوری کردستان اما هم جه خلکی و هم جه آلیین پیوندیدار سیاست مداران حقوق ناسان و پیواجوی جنیز و دشوپین او ایدی اف پیواجوی بر بکوه بچم خالین و بچاوی بو که قانونه که لیورنجیم دنوا دمین پیش دوی دیار ببنه وسا Belê bêguman yani hevdîtina ku duyê tebaxê bi rêberê gelê Kurd bi rêza Dila Öcalan re hat kirin jî got ev rêya 1000 kilometreyê tenê ev gavek e. Ev gavekê ew rê were bidavî kirin. Bêguman ev nirxandin gelek kirîn bû û wek me anî ziman jî yani dewleta Tirkiye jî di dîroka ku sedan salan ev pirsgirêka gelê Kurd berdewam dike cara ewle qanûnekê wisa tê savan û derbas dibe bêguman ev ji bo bi encambûna pêvajoyê gaveke girîng e ji bo aştiyeke mayînde û civakeke demokratîk jî em dikarin weke gaveke destpêkê binav bikin. بله فقرتین حوالی روزنامه فقرتین کلچ ل آمد باجر آمد یه باکوری کردستانی به مرا آمده بوم نرین او حلوستا خلک می آمدیم یه خلک باکوری کردستانی به مرا پار وکر فقرتین جبوی بجداربونی وانا گهن گله گره سپاس هر هبی سپاس خواهش وشم باش بله بینرین هجاد وقت که کل نوام باکوری کردستانی لا آمدیم دنگ ودان بوی آوی هدم گلو نوا ترکیه روش بچاوایه و بطایبتی لأنقره لپارلمنتویا ترکیه و پیشنهاد قانون چرچوه دنگودانه که بچه آوایده آوا کرنجی اما برای خواب دن انقره او و جارجی حوالی می روزنامه‌وان محمود آلتنتاش به مرا آماده محمود دمات خوش به دم باش بشم خوش وارم محمود از پردریش نکیم دزان دنوا روزه ده وسا دنوا وان کوریدوران ده تفیره که زیده هبو واسندنه که پر زیده هیالی وکه کومن دسپیک جیگوت یک جین کو هری زیده بال سر پارلمانتویا ترکیه بون دو نواوان کوریدورین پارلمانتویا ده پشتی پیشنامه در کت گوتا گوتین کو درد کevin نرینین کو درد kevin بچا آوایه جبر وی کیم د وان کوریدوران ده پشتی پیشنامه هات اشکره کرین گوتین کو هاتن کرین چبو محمود بله یکسر هم قالا روژه و گرم روژه و قانون چارچوبه‌ای کو ایرو پیشکشی سروکیا مجلس هات کرن قالا ویا بکن وقت زانین ایرو به امضای AKP و MHP به سردان AKP و MHP قانون چارچوبه‌ای پیشنهاد یاور سروکیا مجلس هات پیشکش کرن دم پارتی و CHP جی امضا دان و پیشنهادیه هات را گهاندون کو 306 parlamenteran ew peşnome imza kirine o peşnome de roja îne ji komisyonên adalet derwere şandin te payîn roja yekşem an jî roja duşemî te payîn roja yekşeme peşnome di lijneya giştî ya meclisa da jî edî bibe kanûn lê piştî ku peşnome bu kanûn de çi bibe piştî ku peşnome bu kanûn biryara sepandina ve ya ji aliyê MGK devare diyar kirin yani desteya evlehiya netewî ve li gor teyit û tespît dibêjin yani ew ne raporek amade bikin piştî rapora wan ew biryar were sepandin li ser gotina wan li ser qanûna çerçeveyê niha çi te axaftin çi daxuyanî hatin dayîn یکسر هم قالا دافیانین کاتل دایم بکن سروک مجلس نومان کورت olmuş pişti peşnome dafiyaniye ka o diyar kir ko ev peşnome de jibo avakirina biratiya o aştiya walat bebe gavek green ge bebiya vay şiro bekir her vaha
هفسروکین گشتیان دم پارتیه دما پیشنامه امضا کردن وان جی پیامین خود پارو کردن هم طلای حاکم اولاره هم جی تونجار باکران دو پیامین خود بلیف کردن که او پیشنامه تبی که ماسیان جی جبو بکرنا دریه کی ارنیه او گاوه که دیرو ببی آوای تناسه کردن یکی یا هری زده دهات merak کردن ستاتویا ربری گلی کرد عبدالله öcalan کو مذاکره‌وان سرکیه وب باجویه او هری زده هم جالیه جباک افداد merak کردن هم جی دافاز سرکیه یا سیاست دموکراتیک تبگر آزادیه جی او بکو او دنابا پیشنامه دا جبو ستاتویا ربری گلی کرد عبدالله öcalan جی سرراست کرنه که ورک کردن د پیشنامه دا لسر ستاتویا ربری گلی کرد عبدالله öcalan خالقه جه نگرد لی یا گرینگ اوه کو سروک وکیل کما AKP عبدالحمید گلر کو دما او پیشنامه جرای گشتیر پار بکر دست نشان کرد کو ربری گلی کرد عبدالله öcalan ده بکاره هم با اکادمیسیان هم جی روزنامه گران را دانستاندن هم بکر آلیه شرط و مرجان ده هین سر راست کرنه ده ورن کرن هر وقت ده پایین مکانیزم آباد ببه و مکانیزم ایداشی ده پایین ستاتویا ربری گلی کرد عبدالله öcalan ده جبر کو جبو او قانون لسر عرده ور سپاندن گلک مکانیزم ده بنا باکرن یک جوان مکانیزم ماینده ربری گلی کرد عبدالله öcalan جی ستاتویا ویجی ور بیار کرن او یک جی شروع دا پشتی او قانون سر عرده ها سپاندن گادن ببی رنگی جی پشتی بی قانونی ورن آبدن یعنی او قانون دست بکه که پشتی بی قانون این کوورن درخستن گادن کوورن آبتن و ببت چافکانیه که او قانون بله و دم اس پرسا خویا داویه انجی پرسا داویه وسا اشتبکی محمود نها اف تشتین کوتا گوتن جبو اف مکانیزم پیک ورن جبو کا پیواجو بوی آوای و یک کرونولوژی بوی آوای دام بکه demek ki çıkas lepeşya parlamentoya Türkiye'ye? Bele naha jibo pekanina biryare şeşme dem hatidayn yani ev piştik ko peşnome dilijne giştiya meclise bu kanun şeş mahanda de var sepandın. Bele. Piştik ko dilijne giştiya meclise bu kanun edi او و قانون ده بکوه مریت ده لی سپاندنا و قانونه ده لگور بریارین مگه که او سرکمار باوره دایی و پشتی که سرکمار و مگه که بریار دا گوتن ادی متثبیت کریه که اما اندام و خستنه چکن خواه رادز کرنه yani ev bebiyavayı şirobede kin rades kirine ama verdeme kanun bakın meriyette. Yani gurt peşlume biro hati ragihandın pişti beyeke ev kanun da bikeve meriyette pişti ko kanun ket meriyette şeş mahanda ev biryari ko iro kanun da hatın desni şankirin hemuji edna baban şeş mahanda verin sepandın. Bele. Ledem avayaki ve gurt pişti Daliye mege kevo serokumar bavarerek kirin. İn derbar veya da peşeroja da ve diyar bebe. Bel. بلا ولی می روز دماوان محمود التنتاش لانقره بوم ج ساعت سحاری و یک کسی کو هری زدم آگاهین لزینی تکلاری وی کش به ما و رای گشتره پار و دکر محمود بو وان آگاهین گله سپاس هر هبی سپاس تندنا خوشیده بمینن و شانخوش گله سپاس جمجش بو ولی بینرین هجا اف روشا لانقره بویا وای بود کوریدورین ل پارلمانتویا ترکیه نقاشین سرکین کو دهاتن کرن پشتی پیشنهاد قانون چرچوه دیار بوجیم حوالی من محمود جمره راگاند لنتنیاهم چند نوچهل جیان لسرویه کی هنکو یک جوان نوچهن هری گرینگ جیم جالیم لسر هفسروکی کنگره گل رمزی کارتالا کوم اوجی پیشنهاد قانون چرچوه وکه گواهی کمین بنافکرو گوت ستاتو مرجین جیانی و خباتین ین ریبر اپو پیوانا دیار کرده کارتال ببیر خست کو پراتیکا پیواژوی به ستاتوی ریبر اپو و گریدایی او افتشتانی زمان
İfade sucin beri sala 2005 dipleya yekem de riber ap o reveberin asta bilind ele kadar dike. Divê ev yek de pêvajoya pêş de bi qanûnên din û gavên din ên ku werin avêtin re teqez bêçareserkirin. Hevserokê Kongera gel hişyarî da ku heke divê mijarê de pêşketinek çê nebe wê pêvajo li pirzgirêkên cidî rast were. Her wiha gotinên têkildarê mafê hêviyê yên serokê MHP Devlet Bahçeli bi bîrxisto got êdî em li bendê ku ev gotinên Bahçelî di gava duyemîn de bêne sepandin. Kartal demin lêpirsînê û darizandinê jî weke geleke dirêj pênasekiro got. Astenkirina xebatên di qada siyasetê ya demokratîk de bo salên dirêj bandoreke erênî li pêvajoyê nake berûva ji wê bi neyînî bandor dike. Wekî pêşniyar jî got li gorî fikra me li şona 15 salan 2 sal li şona 20 salan 3 sal heke serlêdan bin encam bimînin jî dê rasttir be. Hevserokê Kongera gel dazanîn ku ji bo kom ji dervê welat derbasê Tirkiye bibin tenê qanûn nebese û divê rêber apo pêvajoya pratikê kordî nebike. Yek ji aktorên serekeyên pêvajoyê a şerîkê desthilata Tirkiye û serokê MHP Devlet Bahçeli ye. Îro têkildarê pêvajoyê daxuyaniyê da û dîsa got divê Selahattin Demirtaş bigihêje mala xwe, Ehmed biçin li ser wezîfeya xwe û Öcalan jî bigihêje mafê hêviyê. Selahattin Demirtaş siyasetmedarê Kurd girtiye. Bi navê Ehmed behsa Ehmed Tirk û Ehmed Özer dike şaredar bûn û niha li cihê wan qeyom hatiye bicihkirin ango qeyoman cihê wan dagirkirine. Berê jî Bahçelî heman tişt gotibûn hema 2 salin heman tiştê dibêje lê heta niha li ser erdê tigirîngeka van gotinan derneketiye pêş. Buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net. Belê serokê MHP Devlet Bahçeli dîsa behsa mafê hêviyê kir. Ev gotin careke din nîqaşa li ser mafê girtiyan û qanûna Tirkiye ve careke din xiste nava Rojavîya sereke. Di demeke ku dadga mafê mirovan ya Ewropayê gelek salin dibêje. Divê mafê hêviyê were pejirandin dewleta Tirkiye hêjî di wî warê dem guhertineke qanûnî nekiriye ka mafê hêviyê çima dadga mafê mirovan ya Ewropayê li dijî Tirkiyeyê biryar daye em di vê nûçeyê de hîn bibin. Suriye'den Ankara'ya kadar rahatlık. Serokê MHP Devlet Bahçeli banga xwe ya mafê hêviyê ji bo rêbera po dîsa dubare kir. Baş e, mafê hêviyê di qada navneteweyî de çi ye û çima pêwîst e divê ev maf hebe? Li kêleka vê, çima di vî warî de dadgeha mafê mirovana Ewropayê dewleta Türk mehkûm kiriye. Mafê hêviyê mafeke ku ji bo kesên bi cezayê hetayî hatine cezakirin tê qebûlkirin. Li gorî vî mafî piştî demeke diyarkirî divê saziyên hiqûqî cezayê girtî dîsa binirxînin û biryar bidin ka şertên serbestberdana wî çêbûne an na. Dadgeha mafê mirovana Ewropayê dibêje hege kesek bêyî tu hêviya serbestberdanê heta dawiyê di girtîgehê de bimîne, ev dikare wekî binpêkirina xala sêyemîn a hevpeymana mafê mirovana Ewropayê were qebûlkirin. Ji ber vê yekê mafê hêviyê di hiqûqa navneteweyî de mafekî bingehîn tê hesibandin.
بقاسی تیزانین مافی هیوی جارا یکمین د 21 حزیران 1977 ده د بریار دادگاه دستور بنگهین آف فدرال آلمانیای ده درباز دبه. د بریار ده تیگوتن جزای انسانی اوه کسی جزای حتی لی هاتیه برین دوی دیسا جی شنسی وی هاتنا بردانه هبه. د سال 2013 ده دادگاه مافی مرووانا اوروپای د دوزا وینتر و ین دنده بریار دا جزای حتی دوی پشتی نیزی 25 سالان ورنرخاندن. پاشی جی د سال 2014 ده د دوزا کو ریبر آپو جی تیده یه دادگاه دولتا ترک محکوم کر او گود دوی مکانیزمای که حقوقی هبه کو ریل بر نرخاندنا سربست بردانه فکه. İmralı cezaevi kapatılmalıdır. Tevivan biryaran u bangên ku di nav siyaseta Tirkiyeyê de tên kirin jî Kanûna Tirkiyê heta niha mafê hêviyê nas nake. Ji ber vê yekê ev mijar her ku diçe di nav nîqaşên hiqûqî û siyasî de girîngtir dibe û daxwaza guhertina qanûnê jî didome. Siba roja pêşemê Wezîrê Derve yê Hikûmeta Veguhê Siyasûriyê Esad Şêbanî diçe paytaxta Tirkiye Enqereyê çapemeniya Tirkiye ragand ku wê Şêbanî li gel hempîşeyê xwe yê Tirkiye Hakan Fidan hevdîtinê pêk bîne. Çapemeniya Tirkiye li ser zimanê çavkaniyên Wezareta Derve eşkere kir ku dê her du wezîr nirxandineke giştî derbarê piştgiriya Tirkiye bo aramiya Sûriyeyê de bikin. Her weke dazanîn ku diçe Fidan li ser masaya pêşxistinên hêza Sûriyeyê di şerê terorê de o xortkirina hem ahengiya Tirkiye di vî warê de teqez bike. Her weke got dê Fidan nerazîbûna xwe li beramberî siyaseta İsraîlê û tevgera wê ku rê li ber aramiya Sûriyeyê digire nîşan bide. Şopînerên rewşa Sûriyeyê jî dibînin ku ev serdana Şêbanê bo Enqereyê ji civîna doh a fermanderê giştiya Qesedê Mazlûm Ebdî û hevseroka têkliyên derve İlham Ehmed bi serokê Hikûmeta Veguhê a Sûriyê Ehmed El-Şera re dûre. Nexwasim ku Tirkiye xwedî roleke xurt di hindirê Sûriyeyê de ye. Binerên hêja di nava rojê de nûçeyên li ser vegera koçberên serêkaniyê hatin dayîn. Ada gotin wê vegerin venagerin û herî dawiyê jî di vê çarçoveyê de cîgirê fermandarên asayişa Parêzgeha Hesekê Mahmud Xelîl baweke eşkere anî ziman ku siba koma yekemîn a koçberên serêkaniyê wê li bajarê xwe vegerin. Cîgirê fermandarê hêzên ewlekariya hundirîn asayiş a Parêzgeha Hesekê Mahmud Xelîl bi nasnav Siyament Efrîn li ser hesabê xwe yê medya dijîtal X'ê peyamek parve kir. Wî diyar kir ku di çarçoveya pêkanîna xalên peymana bistûnehêçilê û piştî qedandina vegera hemû koçberan ji bo bajarê Efrînê di sibe saet 8 siharê ango di 6 tebaxê de karwana yekemîn a koçberên serêkaniyê vegere bajarê xwe. Li gorî vê karwanê ji 648 malbatan pêktî wê ji xala kombanê ya li bajarê tuyêna birê bikevin. Her wiha dibêje ji bo selametiya hêzên ewlekariya hundirîn hemû tedbîrên pêwîst ên ewlehê û lojîstîkî amadekirine. Îro şandeyeke ji serêkaniyê hat bajarê Hesekê û bi parêzgerê Hesekê Nûreddîn Ehmed re civiya. Armanca hatina wan ew e ku ew kesên ji Hesekê koçberê serêkaniyê bibûn vegerin bajarê xwe lewra îro di hevdîtinan de behsa awayê veger û awayê rakirina astengiyan hate kirin. Nûçekanê me Mihemed Badilê jî ewkelî şopandin û agahiyên berf re radigihîne. Di çarşoveya pêkanîna peymana 29 çelê ku di navbera hikûmeta demkî û hêzên Sûriya Demokratîk de bi taybet li ser xala vegerê niha li dû min civînek ku şandeyeke ji rûspiyên bajarê serêkaniyê tê de her wiha parêzgarê Hesekê û berpirsê asayişa Hesekê cîgerî wî Siyament Efrîn tê de amade ne da ku mekanîzmeya vegera koçberan nîqaş bikin.
شخوا هون تبدا دزانم کو ایرو بهتری 50,000 کوشبر ji Serêkaniyên li vê dira di nava konan de jan dikin helbet li bajarê Serêkaniyê jî hijmarek ji koşberên ku ji Hesekê li Serêkaniyê mane. Şixwe li gorî peymanê pêwîst e ku her koşber êdî bi awayekî ewle vegere cihê warên xwe. Niha civîn li paşa min hatiye darxistin gotê de hemû ev kesên ku min navên wan gotin da ku weke rûpeleke nû di navbera xelkên herêmê de hem rûspiyên herêmê de hem ew kesên koşber hem tev de dizanin ku meseleya koşberan meseleyeke girîng bû ji bo xelkên parêzgeha Hesekê bi taybet ku me behsa koşberên Serêkaniyê kir û hijmarek jî ji koşberên Hesekê yên ku li Serêkaniyê mane. Yani ew ê veger navera her du aliyan de dest pê bike piştî ev civîna ku bi dawî bive ew ê dema vegerê bêdestnîşankirin. ونحن ام ji zû dilbenda vê kêliyê bûn û her kes vegere mala xwe û destê xwe têxin destê hev. Bi hev re ber bi Sûriyeke nû biherin û dest bi avakirinê bikin. Ev ji me hemûyan tê xwestin. وننطلق انطلاقة جديدة نحو سوريا. دیاره هنکان چاوی خو بردای کدا به سالان یا خلکی هجار سوریم ده مجار گوهرتنا پرین کوین بیین نوده لسوریه هینا آلوزی هیا جبر لروجاوی کردستان پری نو پر کیمه و حتی دیگه جا آستا کم رو بیجه پیدا نابه لبازاران ایدی پرین کوین ناین گرتن لقامش دا او دیری که دیمنین کنها امی به هور لی تماشا بکن عاجزی هایی جارکدن نشانده ده نوچگانا ما سارا حسن لقامشت او حوالی ما دیار حسام لدیری که به حوالی من کامروان به سامبوتان او الانت محمد را روشاهی نشان دادن. يعني هو عرقلكي عرقلاج فا براج مرة دركتيا كزي دور ونوحيا ببدلني قال لك اصلا جا 3 مليون قال لك الانسان فقير. افدمك دريج لروجاوي كردستاني برزگريكا پري نو و كيفن هيا شام دبيجه پري نو گل دبیجه یه نو پیدا نبه افدر قامشلویه کمبونا خلکی جی جبو گوهرتنا پرین کوین بیه نوریه دو وقت که قلبالغه کی وها هیده عاجزی جی هر درد کوه نجا از نهال جه برید یا باجار قامشلومه پرین سوری یه نو درکتنه بویه روژه لور همی گل هاتی پره خواد بگوهره هجماری که گل لکی مزن کن بویا تاکو پره بری وکی 500 لیره سوری وکی 1000 لیره سوری وکی 10,000 و 5,000 جی بگوهرن لیده ورده برزگره که برزگره که یکمین جبر پره نو یه سوری حتی نها پر کمر سوريا كفن بدل بينو افيرو رجال دوايا سبب فيدي حتى ها دورج بالرسج لنا بري عملا بري نو سوريا في نو درخصنا القامش تننا ابدا يعني هل جبت اختار معينه هناك بيزك بري نو بدم بري جو كسينين دیمن و روشا لناوا بازار و باجار دن جی قامش لنا جداتره میناکو خلق دیری که دبیجن اف روش لجدهفا لباجار دیری که دایه در ام ایرو هادنا سردانا محل صرافة داكو ام في مسلتي جنيز وبشوبينن وناس بكن هو عرقلكي عرقلاج فا براج مرة دركتيا يعني ام چن ام پرادنه چ دکانه بجه و پرام ناگرن ام چن یه خضرا بجم ناگرن چن یه نان بجم ناگرن چن گازیت بجم ناگرن ان بجه پرینو و ام تنج پرینو يعني برينو مشكله يعني هانيكا ايرو ساتمه سوكي بينم نو دورنينا دولة عملاق غيران ولازم بري مثلا في مرحله غيرانيه ذا فرد خان بنا بزنس سوكي متوفر بمانا باعتبار افيك يا ددوي دماوي كرداني نا حاليا دما قلت ما روجك ثاني صبايا فاذا معنات اصلا غير موجود ها قالت دكان هنا محلات انا قلتنا نكا تعاملي بازار بكن عمليه استلام بكن اكف كسني جوار بكري قهرتنا بيجي دماي كرت وافيك ودفي هر المركزه محافظه مركزي دور ونوحيا ببدلني قال لك اصلا جا پشتی نرازبونین آ لهمبری دریشکرنا دما پفگوارتنا پرین کوین بیین نو
ایرو پارێزگەری حەسێکی نورەدین ئەحمەد پەیامێکی لەسەر مەدیا دیجیتال لەسەر حەسابی خۆی مەدیا دیجیتال پارڤێکی گوت ji bo dirêjkirina dema pevguhartina pereyê nû bi yên kevin re me hevkarî bi Banka Navendiya Sûriyeyê re kiriye. Ev gav li gurê tişta ku gelê me yê li Hesekê daxwazkirî pêk hatiye dem ji heya bîstê tebaxê hatiye dirêjkirin girêdayê vê mijarê pirzîrika sotemeniyê jî her li Qamişloyê carekê din derketiye pêş 12 rojin benzînkên bûye lê ne tenê ew jî êdî pereyên kevin red dikin û daxwaza yê nû dikin. Dema pevguhertina pereyan li parêzgeha Hesekê hata dirêjkirin. Nexwasim piştî nerazîbûna gel a li pêşiya avahiya parêzgehê ev biryar hatayîn. Parêzgerê Hesekê Nûreddîn Ehmed ragihand ku dema pevguhertinê heta bîstê tebaxê hata dirêjkirin. Bi gotina wî ev biryar piştî hamahengî û hevkariya Banka Navendî ya Sûriyê hatiye tayîn. Divan rojên borî de meseleya pevguhertina pereyan hişt ku jiyan bitevize. Hem wextê pirsgirêka kêmbûna pereyên nû yên Sûriyê li bazarê, pirsgirêka sotemeniyê jî derketiye pêş. Nemaze ku berê ev 12 rojin benzîn li benzînxaneyên Qamişlo kêmbûye. Vê yekê tevgera veguhestinê lewaz kiriye û bûye sedem ku hejmarek mezin ji ajokarên teksiyan rawestin. Ne tenê ev, dikan û cihên sotemeniyê jî êdî kirin û firotina bi pereyên kevin re red dikin û yên nû dixwazin û bi nebûna pereyên nû re bandor li tevahiya sektorên jiyanê dibe. Karkerê benzînxaneyeke li Qamişlo Hesen diyar dike ku kêmbûna sotemeniyê bandoreke neyînî li qelisbûna kar dike. Bodayê me benzînê negelkî îro 12 roj çêbûn û em bê şuxul mane û hereke nîne وعالم بنزين قريه وشغله مرات قش زحمه يعني كيلو يا الصبح تصبح باروجا يعني اخويا ابكي انه حياه بنزين نوي شغل شهر سر نابي يعني ان شاء الله باذن الله ام بيكارنا ها حاليا دوزروش يعني يجي حتى وهسي شاروجا اسبوعك اللي هو يعني اخويا كي كامل اجوکارین تکسیان جی به همان رنگی باندور دبه و او جی گلیه خودکن. نه بنزین نه مازوت نه غاز هی و پرانی آجوکار سکنین. بهای لیتره یک بنزین لسوکا سربست نزی 15,000 لیره سوری. لیچونا چون و هاتنه جی پر بها بوی. جه 30,000 لیره سوری و بجورده. دکان و بنزین خانه جی پره نو ین سوریت خوازن و ین کون ناستینن. ده هر واریده روشا جیان زحمت بوی. مجارا بهابونا سوتمنی جی باندور لقادا چاندنی کریه. درباره ویده شینی بناو فرحان الفروخ وها نرینا خوتین زمان. بهای سبزه لگوری مقداری لبازاری تگوارتن. سبزه لبازاری نبهایه. لی دکاندار و بازار رش سبزه ان بهاد فروشن. جبر سوتمنی و گوستن و حق دست کارکران بهانه. جودکار زیده سودش چاندنی ناگرن. هکه آلیکاری نبه ایدی و جودکار نکاربن چاندنی بکن. عبدالقادر جمعجی جبو همان مجاری اف گود. ام جبو سوتمنی گلکی تنگاف دبن. شخوا و گوهستن جی بوهای. دوی دم آداویه ده پرین کون قبول ناکن و وی یکی باندور لکاری مکریه. ام جه آلیین تکلدار دخوازن کو گبره و کردیین چاندنی بدن ما و بوهای سوتمنی کم بکن. بازرگانی بناوی حسین خالد جی دیار کر کو گوهارتنا پریان باندورک یک سر لقادا چاندنی و تفگرا سوکی دیگه. زیدبونا مصرفا چاندنیه بار کرن و پرسکریکا پفگوهارتنا پریان باندوری لسر تفگرا بازاری کریه. تفی داکتنا بوهاین سبزه انجی لی تفگرا سوکی با اوایی کی بر بچعف بپاش کتیه. لتبقى الرقايم بنابر إيرشين نجات برستية بالطيبتيم ين لديجي كردان را ناوستن دو بقوليان إيرشي مال و عربيا مالباتا مزجين داوود حسين هاتا كرن بريا مالبات و چافكانيان طيبت مجي هنا كدنجن جف قرنين لمالباتي بدأس خستن كسي إيرشكار جفا سرجي كرني
دخوا او وان وکه براس دجمن اولا اسلامی بناو دکم دیمنان جیج کامریا شوپاندن یا لبر دریه مالی هاتیه کشاندن هنه و ام بهبره لوی نجات پرستیا لهمبری کردین لرقایه تماشا بکم يا خنازير والله لا احرمكم الطبخ قسما بالله لا اقتل لك مسكين يا خنازير ولك وينك يا مرتد يا ملحد يا عدو الله يا خير والله اني لا اقطع راسكم والله لا اقطع رزقكم هالبلد يا خنازير نوچه داوی جج جهانیه پلانا سروک دولت یکبون امریکای دونالد ترامپ یا جبو داوی آنیا شری غزه جالیه تل آویو و نهات پجراندن واشنطن دبیجه پلان جبو آگربست او داوی کرنا شرم سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو جی وی که قبول ناکه نتانیاهو ده پیامه که ویدیوی ده گوت پلانا کو جالیه واشنطنی و حاتیه سپاندن نه پلانا حکومت ویم وی دیار کر کو جوان را پیشنامه حاتیه شاندن لی قبول نکرنه نتانیاهو دیار کر کو لسر پیشنامه گوهرتن پیشنیار کرنه سروک دولتین یکبوین امریکای دونالد ترامپ بری راگهاند بکو حماس راضی بویه چکان برد او جبو آگربست او داوی کرنا شر پلانک حاتیه آمده کرن ترامپ وی پیشکفتنی وکه خالک گوهرینی ده شری خزای ده بناف کرد حکومت اسرائیل به طایبتی لدجی خالا درخستنا لشکران جه خزاییه تل آویو دبیجه حتی که حماس به تواهی نیه بیچه کرن درکتنا هیزین لشکری نیه نقاش کرن تل آویو ادعا دکه که حماس هیچ جمترسیه که او دکاره ایریشین نو پیک بینه بلی بینرین هجام لورد گیجین داوی بلتنا خود بیجین حتی صبح جاره کدین ورین پیشیا و ارشاد باقوار